Predstavljamo vam Pentagonove BDO Ripstop 2.0 pa taktičke pantalone. One su izrađene od mešavine polijestera i finog pamuka. Što se tkanja tiče, izrađene su kockicama, kvadratićima ili u ripstop tkanju. Zakopčavanje je preko dugmeta, također trikera, posjeduje i dugme za još jedno dodatno ojačanje, YKK rifle šluz, također. U pojasnom delu je 5 cm pojas, na desnom džepu, na desnoj nogi razlikujemo mali plitki džep, osim toga imamo još dva prednja džepa koji se pomoću čička zakopčavaju i otkopčavaju. Sa zadnje strane također razlikujemo još dva džepa i sa bočne strane, odnosno sa bočne strane gdje se ruke stavljaju, ispod pojasnog dela postoje još dva džepa. Sama veličina je izražena u centimetrima i u inčima, imamo deklaraciju originalnosti proizvoda. Sa prednje strane na kolenima, na primjer, značajno je što su izrađene, što postoji ovaj takozvani dodatak gdje su ušivene dodatne faltice da ojačaju pantalone u predelu kolena, a također i sa zadnje strane možete pogledati na sedalnom delu našiven je jedan ceo deo, pošto su to delovi, da kažemo, taktičke opreme koji su podložni eksploataciji najviše i onda su oni posebno ojačani. Što se tiče nogavica, možete vidjeti da posjeduju učkure za podvezivanje ili za dotezanje donjeg dela pantalona. Same pantalone nam dolaze u 9 boja, šivene su trostrukom iglom, izrađene od pamuka i polijestera i šivene u ripstop tkanju i lake za pakovanje i održavanje.